ki ba nong shong na keleng ki jaka jong ke Eastern West Khasi Hills District ki bakenthop na du ki Samla ki Longkemi ki Rangba ki Temen bat ki baduna khotmet ru kumjo mendakas ngi ka arpoi terik kubenai rempang arjar arfusan kelemi renti lang na du dang step ban Jingthep ya ka vote ke jangki haki polling station ban pendep ya ka hok bat ka kamram ban jet economy khamat ke bathamai shik ying darbar Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC hakini ke sengi ke jingwan poi jingindong tap vote na po kamairang Konstitwensi na ke jingdon sapu prajar nrius pa prangut ginong tap vote ki bapoi lai pukandai hajar news pa nriu pupra kabalong prapoi point pra percent katba na paryong mautharashan Konstitwensi ki bapoi lai po ar hajar kandai spa nriu pulai na ka sapoi hajar khatsan ngut kabalong prapo point lai percent ki polling station ki badon hapo ke district ki long Baroh shispa South Tylli ki bakenthop nyopusan Tylli hamairang nongklau bat nriu punriu Tylli hapo paryong mautharashan Konstitwensi ke Jingthep vote hakini ki artli ki Konstitwensi kalong ke Beit renti Khlem kanu ke Jingthut bat la yo ru ban saki bagi pai ba ki hab ban up yu lan na ke benta ban yo ela ke pali ban thep vote wat la kata ki don ru ki polling station ke bagi pai ba ki duna ban yeng up lan Hagani ke sengi la sakhiru ek jingdon jing Khubor pahara haman lagi polling station na ke benta ban pej ek jing Iaid Beit renti jong ke Jingthep vote Khlem kanu ke Jingpynthut la ni ke jing huri hura ya ke bala sakhi nadu ke por nyo baje min step hadu ke por saw baje jan me